Ayi ngihambe emhlangeni-ke uma ngihamba ngifike nge-V-class. I-V-class engijwayele ukuhamba ngayo kwigigi ayo-cake. Nakhona alingishiya ngesangweni, lingishiye ngasesitolo. Hhayi uma ngifika-ke ulayini ube mude. Ngithi ngiyafika phambili, hawu kuthiwa umhlanga usuphelile. Kanjani manje mina ngingakawucoshi? Hhayi okay-ke ngithule nje ngivele ngibhoreke nje, yazi ngivele ngibhoreke. Isilo singibiza emva kwetende. Mase ngibiza emva kwetende sivele singichazele nje, angibhori nje naye because phela ngi-WhatsApp-a naye yabo. Sijwayele nje ukukhuluma, siyazana. Avele angibhore nje, ngimbuze ukuthi umhlanga wami indaba ongawubeki like separately, yabo. Sixabane nje sibe nenkulumo nje, yabo. Hhayi-ke ngivele ngibhoreke nje, hawe mama mina nje sengi-right ngokuya emhlangeni bafethu because manje it's been like 3 years ngiya laphayana emhlangeni. Manje nje bethu into eyenzeke this year nje shame, hayi bo. Siya-complain-elwa manje ama-V-class. Mina i-V-class vele ngihamba ngayo vele, ngeke ngingahambi nge-V-class. Ngivele ngabhoreka nje, ngivele ngabhoreka because phela ngihamba nayo kuma-gigs. Ngivele nje ngabhoreka nje, ngivele ngabhoreka nje guys. Niphinde ningibone emhlangeni, ngiyaxolisa kumatshitshi ukuthi nginiphatha kabi. Nithule-ke namatshwitshwi-ke, nithule-ke ningathi vu namatshwitshwi la. But ngiyaxolisa konogqi.